Mwirikiro bwakwa ntuku yaku nithiritwe yagirite ni ngukugwata ugeni kiri nteto cietu ceru themwe narua iri tariki 28 mweri ni jwa Januari mwaka ni jwa 2025 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amana nteto iria nkureterete ni Kisanga sakumiro ndi kawira Mwangaza, mbunge ya Meru na mbondi ya wandikani bekete seneti ntuku ya Narua. Security ya kwanza ya security ya pili security ya tatu security. Haritwa Meru University gutetera ukaria. Aciari bacukuru ya Meru Boys kuingata mwarimu munene bakiuga urungamiri bwawe ni buthuku. Akaribego jikumeneria miario ya Gachagua ya kumeneria thirikari bakiuga gutikyo Meru yagunika nakyo ndiria ari munini wa rais. Muonanire twa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu ciriambiriria thaiji. Akari kuma ntere ciego ji South Menti ni bachumiritie kumeneria miario ya Rigathi Gachagua iria aritire ari kanisene ntere cia Meru Jumapili nthiru na iria yari miario ya kumeneria thirikari ya Rais Ruto. Akari baba ni bakurigaranike ni untu Gachagua atonaga makosa ja Ruto ndiria ari thirikarine bakiuga gutiu atethia Meru kiri gukinyaniria mirandi ya witi na mbere iria ithiritwe remete baugite bari na witikio munini wa rais Kagitene Gakaniwe Professor Kithure Kindiki agatethereria gukinyaniria mirandi iria yonthe itithiritwe eritithitwe ngugi rutererwa Mount Kenya East. John Thega ni agutwambiriria. Tukiwanyima nafasi nyuma ya uragwa wari munini wa mutongere wa nthiguru no Rigathi Gachagua kumba kwigua ariongete kanisa ya PCA Meru Town Jumapili nthiru na kumba kwigua aritie mantu kathumba megene na kumeneria tongere ba Meru na gakinya kuthina mbere na kumeneria thirikari nene itongorete William Ruto indakari na tongere mwanya kuma ntere chego ji South Menti bebumirite kumeneria miari eno na abatongorere tuwe mwejanikirira kiriwi cha governor county Meru no Gideon Kimathi waombete kwigua bakiwa bari na witegio na thirikari Kenya Kwanza gukurukira William Ruto na munini wake Kithure Kindiki. Meru County na region yeje na Kenya yonthe ni kwenda thiri na deputy president ura waitiro gitene Rigathi Gachagua ituraigirwe no amberetie siasa inge siasa cia kuanda chuki Kenya yeje na ito kwenda kwira tutena kanya kau gachuki etigere mianka ere na mianka erenge ugwe no enyangirio thirikari ne okiruja na thirikari uri ndene anto baragairwa maendeleo Kenya yonthe no nto kuona wesa ni thai manto jara jabanga kwa thirikari ne anto bawesa ni bo babangire kinyambo na asieigwa lakini ogwa thirikari ne wakarire au okene za chuki warega kubangania manto jara region yeje neke tuminya na ndija marigo yo kuona aja utembo na asie marigo ya bwenda mbona asie marigo wamenda na ikyo tukuga Rigathi Gachagua kato kwenda okwera tutetekeria wendelea kuthukia thirikari ya Kenya ukoritwa gitene ikwanenkanirwe deputy president uria twendete muno wa region iyo gwitwa Professor Kithure Kindiki na Professor Kindiki nweto support na ndi deputy president kintu kira tukwenda muno itukwenda ngwataniro na thiri ndene Kenya na itukwenda ngwataniro ndene Meru lakini tutekung'anirwa riria tukuona muntu ale mingo giewe achoka kwangaratania Kenya na nkuromba mheshimiwa Rigathi Gachagua na Arua manto jaria kwaria thai wabatio twira wigitine kia deputy president ugwethira no erwo nguge miaka ire tutakuona Meru wangogire kwikwathurana Kenya na kuringira into biaku ndebe na kuchwaciaci wale mwigutethia mu Meru na etiga kuja Meru baatwe kuthukia Kithure Kindiki na kuthukia president William Ruto turenda baatwe Kenya ithirwe na thiri kenda tuona maendeleo Kithure Kindiki turenda kumwira naitere Ruto ngugi jora moya ritere Kenyatta moya itere Kenyatta eruma gwageta gwa kigua ageta gwa kia na rastere no atwikira rais wa nthiguru iriku ndene Meru County akeja gutinda kuri ari abo gukubamo
no ntugoko turi unjia Professor Kithure Kindiki utuko na muthenya no nturi tweterete mbeca cia majani ni tweterete mbeca cia ria mbeca cia marigo na mbeca cia kahua nara kagitani waku bombete kwigua bakiwa gintu kira bakwenda kagitani gakimirandi yothi na mbere ende timanto masiasa Dekanwe William Ruto na Professor Kithure Kindiki baturitere ngwe gitariri kwina barabara cia mau ira cia bati gwekirwo rami kinyaja ujo ikwari na barabara mau bati gwekirwo rami barabara eta bati gwekirwo rami lakini barabara hiyo itekirwa itokwenda nduo Karenji yume na are yankete na are makutano ja Mwea eja Mwanka Chuka eja Mwanka Meru nikenda ntubeto baba kuero irugendo ro kuma Meru gwita Nairobi na bathithie biashara ndenda gucokeria nkatho Kithure Kindiki ntu bo mantu jara tuthithiritie turi Meru itwonete nkuma yawe ni itwonete mwana wetu wa Meru mwajukitwe bwakeneragete president wa kuma rutero wa Meru na ndikio tumituka mugwata mbaru na tukigwataga na tumuinie na tumwikire nkwaene kenda mantu jetu ja Meru zenderea with deputy president wa umetaga itiaja tuone tukaniri na geto karomba mwana wetu deputy president Kithure Kindiki na ejo kwa mirandi rongami barabara tekei moroga ya January 2020 ni rongami na itiruta rwangugi watakanya kine barabara era kura mamitongo ni rongami na itiruta rwangugi for the last 2 years batu tendo tuonete ketrikare unene nenkomoromba neje ntomukaribishete atogeria state na utore twete wingi kiripotera ndo cha Wero TV kuma goje South Imenti mbeta wa John Mvega Kamati ni burungami gwa kagita barabara-ene ya Meru gwita maua nyuma ya aritwo a Meru University kuinga barabara eu bakimeneria kuragwa kwa umwe wao kuririkana kuri na muritwa uramuntirwe Kimindo mwanka gukwa ni baraba kwirikana ne yamba onto butigite aritwo baba na muthuro jo munene aritwo baba nande ni bakuria thirikari ya county kubekira mataja kuthari utuko barabara-ene ni kenda kunyia makarika ja wagagia ni bachokete borota borithi banchiro bakiuga ni athao kere kurikithia na kinya gukinyaniria ukaria ni nthuranirite rugonoru Comrades justice! Justice! Comrades justice! Justice! Comrades justice! Justice! Baune aritoba kuma University ya Meru barabanda manete muthenya jwanarwa na kugitario tumiribwa barabara ya Meru gwita maua gitumi niki. We are agitated because we lost a friend to a comrade out of robbery with violence, and these things have become rampant in this area. It's the area of the university and students are being attacked, and this is not the first time, and that's why students are angry. Comrades power! Power! Comrades power! Power! So we are here to address the MP of this area, Tigania West. We are here to address the governor of this county, Kawira Mwangaza. One of us was killed yesterday, was brutally murdered, was stabbed to death. Yes, comrades power! There's our fellow comrade mwenye ameuliwa, na kama ameuliwa hapo kuna mwingine pia atauliwa hapo, right? It is high time as a comrades to oppose the totality. Leaders want to come in the dictatorship, right? These are perennial perpetrators of corruption in the house of justice who want to perpetuate the culture of impurity, yes, and acquire power. Unaona? Hatuwezi kubali ujinga nafanyika hapa. Aritoba bariuga thenere anene bagukurukira ne wagagia bokaria. The root cause of these insecurities is because we lack light. We lack light. Comrades power! Power! We lack light along the Meru Maua highway. Comrades power! Power! And these lights should be from Kaide to Kirindini. Comrades power! Power! From Kianjai and Chiru with its environs. We should have lighting all over where students reside. Comrades power! Power! Ya kwanza, security. Ya kwanza, ya security. Ya pili, security. Ya tatu, security. Bagita na mbere kumeneria gikukia umwe wao ne bakuria thirikari ya county ya Meru amwe na kinya thirikari nene gutigira ne bagwikirwa mata. Until when shall the lights of our comrades be held? Comrades power! Power! Comrades power! Power! It is an end. We are calling today an end to the killing of our comrades. Comrades power! Power! Comrades power! Power! And we request the government. It is not even requesting. We are demanding for the government to instill everything that we need for comrades success. Comrades power! Power! Comrades power! Mwangaza, Gavana Mwangaza, kuja angaza Nchiru.
from Kaize. Jambo ya pili. The security that we are having around the Chiru police station. Tafadhali, hawa watu wafanyi kazi. It is high time for the county government to ensure that there is street lights kutoanzia kwa gate mpaka huko chini maskani. Unasikia? Amenazi comrades, we are going to strike no matter what until justice ifanyike, sawa? Yes. Nkorokini bathirite borithi baria barigituone kia borithi kia Nchiro batigwita ngugi uria kubati. Our fellow comrades are being robbed. Comrades power. We are having thieves. Comrades power. And the policemen at Meru University have not taken any case. Comrades power. We've reported several cases. And they are doing nothing. Comrades power. We are also addressing the police station at Nchiru, the level of incompetence we wanted to change. We want them to serve for our security. Comrades power. Kagitane ukau borithi ni batumire tear gas kwa thurari twa bara barungamiria ugendi gwa Kagita amona kinya biashara cha thoko ya Nchiro Ntere Chankomo Tigania West. Comrades power. Comrades power. Comrades wisdom. Comrades wisdom. Gavana Kawira Mwangaza munini wa spika Mwenda Ali na mbundi ya wandikani Meru nekinyete mbere ya kamiti ya urumwe ya seneti kwa riria nkuchanio cha wandikani kaunti neu. Bubone nyuma ya Kawira Mwangaza gutezaniria wandikani Meru buria bwatumirirwe ni mbundi akiuga gutina mbecha na kinya batorwa rutha. Mwenda Ali na ugete ne bathuririte mbecha cha wandikani nayo mbundi akiuga batumiririe twanya tu nyuma ya kuona Meru iri no batubwa tinguge bakithingataga watho na ndika miteu ni rombete mbundi eu na kinya Kawira Mwangaza kugwatanira nikenda kuona uria akariba Meru bakandikwa nguge ontu Mwenda Ali augite butiombika ni ontu batiomba gukaranthe na ngabana weberetwe gitene. Boniface Mwongera na gututariria nkuruki. Na kuma mwambiro mwanka muthirikire jo gikaro gia ntuku enarua ikonekere kuna ntakoro nyingi orotero runze rokeria rukone bobe omene bobange ibo batetie. When the center can't hold, things fall apart. So honorable chairperson These are the people that are pushing the County Public Service Board, and that's why we are here. No, we are not going that direction. We are not going that direction. Kiba monabo ibaituri maruru na kudra baja tondokire okurukira biugo bangi nabo bakora maguta biugo bona ni amadhivyo. We have a sitting today. Why is he here? Yes. I was invited. This is a sitting like any other sitting. Why are you here? Relax. Cool down. Kiwe gavana Meru Bishop Faith Kawira Mwangaza noendelea kuwatira murunga mojo wawe takurega Meru batikandikwa ukiria karo na mateta ya kwithira metratrita thingatirwe ni nyankoroki utibajetirio ya kuandikana aidha naku bunge kaunti Meru kokorokira munini speaker Ali Mwenda ibakarari na bogibekire budget arentagaro wingi Meru Public Service Board na ubendelea kuwatira murunga mojo wao kuandikana no mwanka ugeta na mbere no tubota bakwandika ntuba beru abakojurira twanya. We've tried as executive to narrow the gap. Up to now, we are at a deficit of over 18 million. And with the desire and even the power and even the need to employ, the big issue is about the budget. Kawira ntwa kuiria na bandikwa. Geno na mbia shekwendeki baite fellowship. Na rete te ako ya ritingwe barabo nde barabaina baite ibo bandiki ofisi neke. No as we speak. Koina ritingwe ofisi ne gavana 167. Most of them kana baba ngeke bo mete kanisene fellowshippers kana worshipers at baite fellowship. So ana Meru iba applying we na bakira. There is no commentary by the control of budget which says that the board cannot recruit staff to offer critical and essential services. Tijokerie kanyaga kaingia memba bakamiti batirona nala kwena meya na baba meneria andiko bagavana Mwangaza nonto bakudra be mwadha na komwere kithiria gavana Bodhoku. Uploaded by Dave. Can you listen to us, please? We are dealing with facts here as a committee. Don't take us that direction. We are talking about the factuals, what is there.
what is working right now is a budget that has been approved by the Assembly and it has been uploaded in the IFMIS, and that is what is working right now, which has informed the Public Service Board in terms of service delivery or whatever the service that they are supposed to do. So you cannot, unless, that is why I asked that question, was there a memo that was done by the executive to the Assembly that they are not in agreement with the approved budget? The issue of employment has brought me to Senate and have been impeached for the same. That's why we are here. We need your guidance, we need your help. Na kienda kushwira ntaira ntetu ici enteresho ndici borererie na bona ukwe no batu bokaranthe uguru na kurekania na gwitithia miru na mbere. And this need is there seriously. But there are measures that we as the executive and also the County Public Service Board, we are supposed, maybe to my opinion, to sit and discuss our way forward. We need to ensure that the critical services, essential services, are being replaced or they are going on well. Then we look for ways of either raising the revenue or closing the gaps where the money is disappearing from. Bobo bwa kenda bweko bwekinyira mushemane jo kinyira mothia ameba bakamiti baire bere na gavana Mwangaza na bakozirania we bashoka baire bana Meru County Public Service Board na kulingana kanyoni mtweto orotigire kire kwire bagoko na twirire ojuni kwere bwa mbere shughuli wandika ndene account ya Meru kethero gitana mbere ende no Mwanka gavana Mwangaza na board bambe bakalende goro bwajaire ibageria buruburu pere anwe mbere kamiti itonyera kairi na wakinyira tariki 7 thainyanya rutero wa gavana Kaira Mwangaza na rutero wa bondi wandika ndene county ya Meru bakethro beithe mushemanio na kuthiria mpatho ende bare ya kurekania gwe tariki 13 mweri jojo iri kamiti ya bunge senate kethro ikine mu rutero wa Meru kenda babatethere kuthiria nkiripotera Ntoshoro TV kumaje karone bya bunge kengina ngine kineke musho Nairobi mbeta Boniface Mungera. Aciari cukuru ya Meru Boys ni bajokete watho njarene ciao na kumagarukia mwarimu munene wa cukuru na kinyako ritana bao cukuru wa aciari baba ne baringithanite mwarimu ojo na urungamiri botho kubwa cukuru eje bakiuga ne atumite cukuru ya Ngarata na Burudi CC wa Tharaka North Joseph Ng'ang'a ne akinyete ndene ya cukuru eje kiregeria ria gucokaniria thiri. Paul Kabithe ari na nteto nkuruki. Na aciari bacukuru ya Meru Boys Homes Primary School bakunditwa n'urugo arahabombire kuruta ana bao cukuru na kubera beno kikira bakuwi mwarimu munene wa cukuru eno hata kubaira bwega bato kwenda tigo twenda cukuru no itwagete counterberete na tutina imani na mwarimu na tutina imani na cukuru o twenyangeria cukuru tigo cukuru twathoma yoko acheri beto bathoma yoko ana beto bakothoma yoko na bachocho beto bakathoma yoko tutiomo kureka cukuru yeto yora tukionaga that right yeto achokire ndi masora thio akothi athira ruthambondi enge achiri thaino muciari ora kothi kuruta mbeca ti muciari wa Meru Boys ni muciari wa Tonyai ino barutaga no mbeca kakona tigo tuticiruta muntu ti uruta mbeca tio tutinjero itwa muthuria gitara kiri athirire lakini aragera ku tichiamani we parent representative neni ambom na ora nengatire ambom bathi ba change kamenya mora signatories kwa kumbeca jo bare abe bare ogu na director bakiuga bo batanenkereto mwarimu gungi baticokia ana bao cukuru Nakango na education minister Ogambo wakuja watuambie kama pesa shule inakuaga hivyo. Sisi tunataka kumwambia kwa heri, hatumtaki wamchukue wampeleke huko. Na serikali wale auditor general tunamtaka hapa akuja tufanyie shule. Ni karikari hari kujiritwe ni ACC wa Tonyai Bwana Joseph Ng'ang'a. Wazazi waliingia shuleni wakafunga ofisi ya mwalimu mkuu na wakamtoa pamoja na walimu na watoto wote shuleni wakatolewa. Lakini kwa upande wa usalama wa Shiakariga sub county waliweza kufika hapa na wakaongea na wazazi
na tukakubaliana ya kwamba mwalimu aweze kuondoka shuleni, ambapo wazazi walifurahia. Sasa kile tungependa kwa dakika hii ni kuzungumza na wazazi ili wakubali kuleta watoto wao shuleni kesho, na walimu wakubaliwe kuwa shuleni, ndio masomo iweze kuendelea. Kutoka hapo tutakuwa na kikao na wazazi ndio tuweze kujadiliana vile namna itakavyokuwa, kwa sababu hatuwezi tukafunga shule kwa vyovyote vile. Ripotera Weru TV kumantere Tharaka Bito Paul Ogwa Kabithe. Etana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma kagita agati kuraja kumenyithia nteto nkuruki. Raino mabati, nyumbani safi na bora. Raino mabati, kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Mushijua kujuri tayari kugaruka mkugwate ugeni interior finishes makutano Meru kuma intobiari ikone wetabia bedroom na kinyama balls turina udhongi bo kirasi kia iguru mkuruki turina intobia interior design biriani ya mwena maoa wall brackets na kinya chandeliers kudhongomia nyumba yaku turina solar panels mitambo eweru na kinyaya CCTV Jakabo Butengani turina taalamu bago kwa mataro kendago kinyaniria wirigiro na kiroto gyaku turuguraga nduka yetu Jumatatu mwanka Jumamosi turiungire makutano barabarani ya Meru Maua tuankene na Palace Fries Mugaru na Checkmate Lounge turingire dhimugu kurukira 0113 626 618 Kwirika mwaka juu mweru tuijana mantu ja Meru na kinyama dhugano ja Meru Weru FM na Weru TV nyombe ntetu ere tongeretia Upper Eastern nijite na njira enjero ya gutetheria clients betu kwaramia mianka kurukira utethio bwetu kwambiria Januari ji kathiria ngugi yaku kana ntumiri yaku na tuigi ntuku yikiumia kana kiemweri na mareja tija kuinyeria mubugo waku kenda gukiria biashara yaku kugwata ofete ya mwanya araniria na pita gukurukira 0707 065 000 narua tugwata ndia tukiri na tukurie biashara mwaka juju.
Ngekirenta tochieto cheruthe mwengi chokera na chionkuruki arito baria bathomagira Nairobi na baumite Meru ni bachumiritie kwandikithia kajuka au gukonia gisanga sakira kethiritwe kirio katigati ga Kawira Mwangaza na mbondi ya wandikani ni bathirite kurega kunganirwa kwao ni Kawira Mwangaza kuregana na wandikani Bobo na mbecha chiathuri kirimba njeti onde mbeumbithi baba ingi pakuoneka kunyamara bunene ni untubwa wagibwa twanya twangugi. Mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kathenya na aranirite nabo na tutumira ripoti iji. Kiaria lembe la kamiti ya bunge ya Senate muthenya omde governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza nirĩirite thirikari ya county ya Meru niyandikite akaringirinya na 500 kirengo ginkurani aidha arutwo ba university mwanya mujo Nairobi baruga Bobo nurongo bunene. Nobody in Meru county is employed. The numbers that you are giving the press Atiko Antoba Andeki, that percentage that you are giving the press is a total lie. Youth better correct the Meru, youth better Andeki their papers, allow the Meru youth to be employed. Watu miaka kaiti takuthire tano na utengwe turona mbi engabana. Watrima ayuthi ba Meru county batianiri pio. County inge nisio support mbi ayuthi bo. Watrima Meru county twena CS we mu youth. Enunya tukorwa o aritangwe tutona no etwe na taturia. That the youth employment irekwirirwa ni county government that governor karwa makieni ni ataka wena ndegeta youth nkuruki 80%. We want to say that it's a blatant lie na itokwenda mikana with the strongest terms possible. Muthuro arutwa baba kirekagiro kia bunge na MCAs kulingana na arutwa baba batekenetwe ni rutingo gebo bunge netagarele bunge kugwata mbaru mendekithia monde mathirikari nene likimenagiru na inya nene. We have come to realize that you are more like mwatanoro kanire ethe non to boyfriend oina ako promise by sikiri. You always say yes to the government. Always say yes to executive. Kiori kirabo bwati osiori ni ate executive state house ya boringira kura. State house yete boringira kura. Our people are dying every day. Ekethera oteko ditpangwe thai ekere kurira kithanene eketha atartangwe for 3 years iramba kwethe ari obisine inya karita round ingi inya ke otura mora lamine to tekura twamwa otekura tukaurirwa. Sisi tulikuchagua na tunataka kuona kazi yenyewe tulikuchagua, lakini wewe hapo kila siku you are supporting the government. Hakuna kitu unaona ikiwa makosa. Hata wakati ile ya finance bill wale ulikuwa umesema yes, so tunakashifu kila mtu mwenye afanye kazi. Arutwa babo kagitagaka bakimenagire tagarele MCAs na bunge kurega kugwatana na governor ontubara butumite county ino idinambire gusoka nyuma. Arutwa baba libakiragia kariba county ya Meru kurega gusokia ngugeni atongere bonde balaba kethiro bate balutirite ngugi wone akinya kethiro noni kiamwa kwangiri jere na 27. MCAs tingwe kukuria urete governor. We having an issue sana ya governor kuria bakiro na MCAs itokumia ndwenu itokumisa when onto you are receiving your salaries itokumia ndwenu itokumisa nonto we ana beni ba kudhoma and your family are running well anto aba kudhoma kumia ni anto bara boere ngwe. So we having a lot of pain na twe aritwa kana twe youth ba Meru bara kudhoma na university to na ibwe ya to question mno governor 2027 ye karibu na batu ayuthi tayendi batu kya kuringa kura siorito boy yake batu re boria na agenda ikari we revisit na tukole liabo tubwithire titu boringira kura ito kwando ichi onda chiegwo mwananchi anaumia turitire ni antongowe kithira ni MCAs. We know that they have only 3 functions constitutionally, that number 1 representation, 2 legislation and 3 oversight, and they are doing their role perfectly. Governor, you have the executive and implementation of whatever the county assembly says. Ito kwenda kuwa directly itaiburitira antongweu na dene ya county together toge benefit. Ankoro mbasiari beto na unja bugeti keria wa leaders beja kubonga na 250 na negana yet ote development bakomba kwethera bakiburetera nonto torenda tangible development kumake our leaders because ewiyo babateria kuthitha. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.
Hakari baria baringaga biashara ntere cia kieni kia Baimula taunini ya Lare ni bachumiritie kumeneria thirikari ya kaunti ni untu bwa kwathura antu aguta na kwithiria ruko akwi nabo untu bwa kwathira ni ugwati kiribo na kinya biashara ciao ni bachietitie gutiga gwita na mbere kugita ugoti kethira thirikari etieberia kiara kiu akwi nabo. Nicholas Chabari na andikithitie mateta ja biashara ba atutere akanzu kuma naru monga kiboreo kigeberia kawira kuma narua tutitira sesi babone ya biashara abarabaringa biashara mwanya kienini kia Baimura bareo bakwendi kwaje barabathambagia nkari ntereno na kinya biashara bamira bakiorota akiara kiri kanjo ya kaunti ya Meru ira yethuranagia aruko tauni ya Lare nontu bakira bakuga ate ibo bakubithia akiboreo kiragitetwe kienini giki na gutigira kikinyamara kiribo ngari iyo yongwe niyo yira ateirire itura raura friend na teiru friend sio turo friend cia rethirio satandi cio mateni gwitwa mateni cia gamatri cia ira wakia cio mwanki utugu athaithano cio utugu nikancho bongo ba wakia mwanki yo no gethro tibo mwanki yo batere kwithro yo ori alafu yo akua bageya na kambera ba kana ore mwanki endi tukuromba ba tusungulikire tafadhali baikujira bakauga mirimo iri ugwatini bakubagwata mirimo itakuora batugumia no tutero koruti au ya wimba the customer ba bathamire ngwina bonde no kuiwa the customer ngumire kuyana no tuiro kono ogelelia yake angeka ocia rikitheri imwankiu na mwankiu agiru satandi na mwanga thayo tirora na no gaba kwendelea uturira ruko mwanki na yuringi iro tuguria atiri ina to aito ndi batu bangi ba na omete kuthira tukumetha no korona kana no mbi no muntu aikoran au mamira ko yo miloge to mburicia borona irio girire kuma agiboleo wa ya turagirwo nto utigiro garugire mongi yo agirwe kuma kondomu kuma pampati jana mayana yonthe yo tukunda ele tukuromba buru kwa sima kawera anje na kutheria gukungi na ikinyo operation yo kola kyani kya Baimula tumiete sana no ntobwa ntoe kumira no ntinto bi edu into tutekumnya kwa dhibi karibinge bikeyo turo into biko era bya twenga kyanine ito wetekia ingwetekia thayo te mtu o kuma nyumba cia to nyumo na sibitari ni mandrawa kujura kuo kibara gite kuthira nchoma endi tukuromba ngabana eya watonere bu no ntu ito kuthira ito kumia ore antu atuitaira ngugi no ntu batu nchoma na ibara bitethira ki batwe ere gite gututhereria kirinya ki orira raisi yete muchemanio ne mweri jwe thatu no kuigwa ende thine ra tuonete mbajua na mbe achakanzu no gaba kujira mana tano ndire twarerwe muno ogwende bakijietia na kuga ate thirikari ya kaunti ya Meru ne batiri kwithira kibaraithiria na kubathikiria nontu kinya biashara achio ichithukangite ebonene nontu obarukoruru kiboleo ki kuringana mundu kire kununga kitu ingirete customer betu bonde au nontu bare ya kwatu ako kununga ni kwa sibe tu customer ka biori bakathama bothe baeta kangeta na baeta no na baeta thoko ningi mwanya no kuimwa kwa hivyo akomba turutira kiboleo ki au tukamea kwendi kwa sibe tu boto enda ya thiri wango no kona ngari cio ndaka cio ne cio kuma mbecho kiboleo kia thiro tau na arantu baria kiareto na ngore iria ibwo ntukona bakwithia ba tuturu mwangore no tukitha kambe la migro to town center era angore iria ibwo ntukona bakwithia bate kunwa batu tala turu mwangore au ibwo ntukona bakwithia rukoru kiboleo kio iki cost mbese wese itiengiri thano goria mwanki customer baba bakao ciari bathamite bonde no tuboro koru utiro rukoru town ruonde aro kuithia cio ndili na utiro batithia cia tola kwa ndeli akutona nyakaburo kutebwetha bwetha kabwetha buru itola nege thirikari mwe manata tukuria atire batuka tola nege thirikari mama kana ta kwa karere Kumalare Gebe North Betan Class Chabari Mukaririgite wa kamiti ya gutegera uguri bwa mira ndagitari James Metheka ni ameneretie ikarika riria rirathithikire kaunti ya Kirinyaga na rengari imwe ya mira iramuntirwe mwanki nyuma ya kuthithia mutino jwa barabara. Metheka augite kinya gukethirwa ikurari na maetia gutirari na ubatu bwa antu kujukia watho njarene ciao akiuria mandereba bangari jikuthingatira mawatho ja utumiri bwa barabara. Ni achokete atuma tumeria kuboreria nja ya mwitithio wa bikibiki uria uratere uturo bwawe kiri mutino jo na rwari na kithikiro nontu wa ikarikire nara kaunti ya Kirinyaga mukarerietu wa kamiti otegera mauria mira Kenya James Metheka Ntongai na ameneretie karikare kuithuka ngari ya mira ikoro muthenya
arakaribayo kiria watho njerene ciontere cia Kirinyaga nyuma ya ngari ya mira kwerekana kuringana na bikibiki ukaina mutino barabarene atiatika pickup kama titemira na boda nikubwa ndina kithikiro kinene sana ati kukarika uu antu ba ithire ngari ya mira na mwangatha itu tikumenya dereva na bara okaina bwina bari ikarikariria ngoro rirari kuchilete maoni ya antu babaingi riraumire moya Jumatatu muthenya arankari ya mira muthemba ya Toyota Hilux kwerekana kuringana kura mwitithia bonda mithika akiuga ati mutino na Italia riuria kariba wiki utatina watho antu ba Kirinyaga ito tabu biashara nyingi muno na ibahati mbaya uti mtu uringanithia ngari ewe kana mtu boda aringanithia bikibiki ewe ni raitawa ajali so antu wa Kirinyaga itakaribu athithia ingubwa ndina kiebe kinene sana kwa niaba ya biashara bamira na arimi bamira ni ngugu karikire Kirinyaga mithika na rombete ndwangichio karia kuthiatire karekare kuona baraba aguraru bakono tungata bwarua ndigurwe Kenya indigurwe mawatho na turi barabara ne twinde twitha tu karitu barabara citawa traffic laws na nye karikare mutino ri thori o itureke kwa kuita maamba na tuita maamba na njirete agirite ontu ya kuithia ngari kana kuumiza dereva kana kuthithia mantonge yara yonde yati wathone bwa ndikuru kandombe borisi nontu ndauma andeta kwaria na county commander mbere bete bachunguze nata kukarire beri kwa maisha ya bara baumire na beri nya kumenya bara na boba matukire inabari mbere tukinya Kirinyaga tuita kuona nata kukari itagare runde ndari na mituki norito sana nikenda tumba kwa shua maisha yantu wetha kwa baumire ba hospitali na wetha kuriba matukire bai itha nontu kutikubui ingari kuithagwa na boba chowe Kirinyaga tuite kumenya antu betu bonde ba Kirinyaga na Meru bari alinembea Nkoloki mithika na ameneretia biashara batanthatu barakuwa ibairo license cia kwendia mira endu batikwenda witithia mari ya kimera ki Mukaririgite wa Keve Vapi Profesa Mbogori Kimathi na ugite mubango jwa thirikari kueza na nchanchamo kiri ng'ombe jukambiriria nyuma ya ntuku ite kuraja Nkoroki ni ainyirite ati nchanchamo eje ithondekeria ja Kenya akiuga ni akugwirwa kumenya akenya baba ingene bakumenya gitumi kia nchanchamo eje kirindithia ciao augite Kenya kinya neo igutethereria kiri uthondeki bwa nchanchamo cia ndithia kiri nthiguru muturi Vaga mono baatu twe Kenya Veterinary Vaccine Production Institute tayari tweteretero president augire atemba intariki that one vaccination process ikamberia so tuibangite buru no tuba mupango bwa mbere kampu vaccination is very important known to vaccination, particularly foot and mouth disease, nere mbori. Gintu kere dia kena mono. Keriga ire nyomo yu chandevia itikagwata murimo. No ndranyo nyomo chandevia chambira gwata murimo. Urakoreka nyama chetu ira twekete cha kwendia ome chiretanara iretanara o chiretanara chete karego no ntoni kuona kana china murimo yua ntoni kuona kana mirimo eu so leto vaccine tinyomo mbere ma katuko dhambe biashara kana atugokeria biashara ya product chetu cha ndivya na product chetu cha ndivya ni tatu mono na nyama icho twenda ya kwa wingi na ara ome ne megota yukadhana kasoro kidogo ni yetu tujukua na eria
kinyaria ile rena thina. So vaccination no mwaka tumeukie kiki tuke maana sana nikenda tomba gukiria biashara yetu ya products ya ndege menya vaccination ndeithia no mona vaccination cianto ote muntu kinyaira gwa athende de ote muntu kinyaira gwa so kinyaje ote muntu kinyerwa menya ngombe cia wata murimo cia kwa ngombe ichi yaku so utombo kinyerwa ato sinisieto ireta East Africa yonde, some parts of South Africa na some parts of West Africa. Igo kari ntukwe njomo kire a biashara bamwe ntere chachuka nyuma ya nyomba iria barekete biashara chao ko mumorwa kumania na nkucha ne ogatigati kamukomborithania nyomba iji na atori baba nkucha niji iria nande chiari gweta koti ni chitigirite koti achuka ekiatha nyomba iji chiomorwe ekirikana kwa barabara ene ya muingi mwene nyomba iji amwe na bubo ni akwirikana na araria gweta koti ya biro gochokia igamba ririko Samagaishima katumenyithie nkuruki. Ruriri rukirirwa gutukanirwa akiri mwene club kia Amicus kirakirita kilomita 1 kuma muchi wa Chuka werekerete bwa Embu amwena abiashara bangi barabara na duka kinyozi na buchari mwakonio juu ura ukite komorwa na bulldozer rukirirwa emunderu nguro rugamiribu nene bwa askari. Womborania bobobu umanite na watho bwa koti borabo anenkanirwa mianka yire mithiru nyuma ya Edwin Mureithi Kinyua na George Munene Mbare barabara na ploti nyuma ya Mwakojo kuthitanga mwene Mwakojo Alban Njoka Kamundi bakiuga ati mwako wake uri barabarani na noba ingiritie ploti chiago arakoti yathanire Mwakojo womborani rungurwa ukaria Boborichi. Tumefanya hiyo exercise kwa njia inayofaa kwa sababu vile tulifika asubuhi tulipata tenants wengine wakiwa hapo karibu na wakaomba tukawapa nafasi wakatoa ile vitu yao ilikuwa ndani kama kuna baa hapo waliweza kutoa ma TV zao na vile vitu zote ambaye zingeweza kutoleka. Mwonogu bamwe ba biashara barabara rutagira wira bantwaga bariuga batiramenyithitio mantu mawatho bobobo womborania bo nyomba ino. Ango makane baba nontori ploti no tika siasa babo monde itorete bugo kuma tene lakini enembo nikamendirie mendia leo male malasire nemo malamberie go complain na nyomba kwa tuka sio mauga nyomba sio molwe kama le abingirire alafu leo kwena case appeal na koti ya Chuka nila saveto na malatati egolo no mundhikira uko ni andipoketi na lale masavu na maratasi mangi na momora nyomba leo tukoligwa atere nembike kuendelea. OCPD wa sub-county ya Chuka Paul Kuria akireganaga na ndeto ino ara akugati abiashara babu iba petwe notice ya kuthama indi bauriria matu wenye walikuwa wameweka biashara pale walipewa notice ya kutosha actually kutoka 2023 walikuwa wamepewa nafasi mtu aondoke kwa hiari lakini ikawa kufikia sasa hawajaondoka na ndio wale wenye mashamba hao yamefunikwa wakaja kwa polisi na tukaweza kuwasaidia na security tukasimamia wakati wamefanya hiyo ubomoaji. Kuria ndina kuria abiashara batige kuiga wira chiago kana waka guntukura gutengeretwe kwaramwa kwa barabara batikaje kwibithira nkujanio nina thirikari. Ni mzuri wakati watu wanajenga ama wana invest wanaweka mali yao mtu adhibitishe kwamba mahali anaweka ni mahali iko sawa na angalie documentation haswa tunajua ownership ya shamba ni title deed. So wakati mtu anakuuzia mahali ama unajenga mahali na una dhibitisho kwamba pale mahali ni halali kuepuka hasara ni mzuri kudhibitisha na maofisi ya serikali ile husika kwamba ile shamba ni halali na sio shamba ya serikali kwa sababu kama hii ni road reserve mahali inatumika kupanua barabara. Sasa tukifunga barabara mwisho yote si itakuwa ni shida wakati ya maendeleo barabara pengine itakuja kutakana kuwa dual carriageway itakuwa hakuna mahali. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
au ni otu akinyirira muthejo anteto chietu cheru themwe tuchemanie thitha tunanusu nkumenyi ingi nkuruki itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Mbita Maureen Kinya, muonanirie to mathithio ni Maureen Kirimi.